Hello guys. Mag hinlo tagpaon guys. Kay doon na may paon nga gihapon sa akong anak guys. Kay dagham sila kuha sa palaran. Sila si Libit o si Jose. Ilang gihatod ni guys. Palit na daan guys kay aron di namin nitagpaon yang hapon. Tanbantoy guys. Mga duha 3 kilo tingali ni guys ang paon. Ato ning asinon kay aron mo gahi dayon hiwaon og pino kay gagmay ra man atong taga kay kung panagko lagi guys masiro may maning sa panagko lagi yan ani guys lami kaini sa mamsa pero goy mamsa agay kog kaldero mao ni nga ipaon og panagko ipaon na lang og panggagmay kay sama kagahapon ipuhunan og 1 kilo man tingali to gahapon sinta jamo wa jud maguli guys labas pa kaayo ang kuan labas pa kaayo ang mungaw nga kuha ni Jose baog na ba kay kuha sila ron si Libet kay i-takes man ipakuha ang paon mo dyan yung trabaho guys pag abot po dun sa mananagat mao na po ang trabaho ang pagkay yun ani ra jud guys ako ang trabaho labi na kay wa natay gibantayan nga bay paabangan kay mahimong pug adto ra pug ko mangitag paon didto sa akong gitrabahoan mintras po duay bisita pwede pug adto ra pug magkay adto ra mag-arrange og mga taga karon kay jamo naman ko'y trabaho guys ani ana jud ko mismo sa akong panimalay ang mga tana ang uban nga wa na ko makatrabaho lain na ang nagmanage pa ako kay bawo guys ug unsay ilang gi warwaran sa amo ang amo di ko mangilabot ana kay ilarapod na wa po ko mga tanan ni nangutana ko ni Mambilin pero di pud angay na ko isulti dinhi kay amo ra man pud to manghinaot lang pud ta na linaw ang bay paabangan hangtod karon good luck na lang sa nagbantay guys kailang po nang gabantay guys buutan man pud siya pero wa kay baw lagi guys isang paon sa kabuotan sa tao kung mabiki lagi takaybaw lagi unsa to hinungdan mo ani nahitabo na mo ron takaybaw unsay mga hinungdan kay iya man tag prinsipyo guys
Udto-udto na wa pa mabot si Mister. Pero bubintahan na jud karon kay wa naka-adjoy bawod di sama ni hapon nga arong bawra. Manalangin lang ta guys sa Ginoo nga tagaan lang tagbastog nga lawas. Ug maningkamot ta sigon sa ato ang gipahaom nga mga panginabuhi kay giingon man nga lihok tao kay tabangan ko ikaw. Kung saan pagtabang sa Diyos kung magsige lang tao higda katulog. Kaya siguro ma-high blood ta guys. Mauna nga manikay-sikay jud ta sa matag adlaw. Labi na sa makanako, senior citizen na. Dili magpasagad. Hinahanglan mo matag sayo. Kay aron dili ma-high blood. Kanbantoy guys, dili maayo sa mga idaran kay tambok makakabuhi. Kay gani gong mga idaran na guys, mura nang bata na magbubalik sa pagkabata ba puro ayaw. So kita mga senior citizen guys, mag-amping labi na anang huna-huna nga dautan. Usab jud nas maka-high blood, maka-stress. Tintalon jud ka ana. Maayo pa og masuko ta guys, ug doon na tay kalagutan, ikatog na laman. Narinig mata, wa na diha ang imuhang nawa nag imong hunahuna. Kay matod pa ang ma-high blood ko no kanang magtanong kag mga pagdumot sa imong isip ka tawo nga dili ka makapasaylo sa imuhang isip ka tawo. Mo na nga permanente jud ang emosyon diya sa imuhang hunahuna. Mao na nga advice lang, dili na ta magtanom og mga pagdumot. Sige na lang ta og pangatawa. Kaon gamay, inom gamay, trabaho gamay, maldita gamay, buang-buang gamay. Basta ginagmay ra guys, di jud taan ang dinag ko. Kay ang sobra sa pagkaon o sa mga buhat, aduna gadyoy mga nilugdangan. So guys, mara po to ako ang i-advise kanato mga senior citizens guys. A few moments later. Human jud sa mong pamahaw guys, plano ko nga magama ko kanang sira ba sa among labat. Nisugot man po si Mister guys, kay siya sa kunoy mo atiman sa panagat, ako po'y mo kalingaw pod aring sira sa labat. Mo na nga gisukod-sukod po na ako guys, so mao ba ni? Gusog na lang ako gabas guys. Nangita ko og katungtungan sa akong kahoy nga gabson. Akita ko bato ako nang pugitungtong guys kay aron dili kuan sa bunbon ang gabas.
Nahuman na nako gabas ang kahoy guys. Glipak na pud ako ang gisukod. Kay ako ang ibungbong kay lipak man. Gusukod-sukod po nako guys. Ug unsa katas nagpractice lagi sukod-sukod guys kay aron makamao. Hangtod guys nga na abot ko sa punto guys nga naglipak na pug ko guys kay ako ang bungbungan ako ang gigabasan nga kahoy. Tiglipak man ko guys, pero naibong ko ni akong gilipak ron kay hupit man ahunit. Tungod ka kay dabong siya. Di mo gani siya para labat guys, para lamang gud kuno ni katigon. So dabong-dabong jud ni nga kawayan unja. Di jud ni maayo ni siya lipakon. Arang hunita guys. Lipakon kog di. Pero wa man tay mahimo ani kay wa man tay dapat hinahinay na laglabat o lipak. Ilin-ilinan ako guys. Primero to ang gigamit katong gamay nga sundang. Kadugay nangita na ko sa kong lagaraw kay dili naman to di makaya og katud yung gamay nga sundang guys. Kinahanglan jud og kanang lagaraw kay aron dali ra mahuman ang trabaho guys. Mao to nga lipak na lamay lagaraw na lamay akong gigamit. Kaya nanakit ako ang kamot atong sundang gamay guys. Hupit kaadyo. Di para sa guwang nga kawayan nga inig kuani mo tipak dayon ba kini dili. Katigon mo gud ni siya guys, dili lipakunon. Pastilan guys, kining di pa jud ta kamao no, sus dugay ga jud ta aning sukod-sukod. Saon nga gatuntuon lagi guys, basta kay mao lagi ta kadugayan ani. Ani mo ta magsugod gud sa di ka mao hantod nga ma-master na nato ang mga buhat mo na nga mutuli na pud ta ani guys. Dili man hinuong kay perfect ning pagkatrabaho guys, pero at least na porma-porma na jud. Gigatawan ko sa mga bata guys. Kay naunsa naman is mama. Gaalig-alig man nga di man na iyang trabaho kapapamana. Pero sige lamang guys, kay ga-practice lagi aron makamao. Guys, pasensya na mo sa akong video karong adlaw guys. Maurag gyud akong ilingaw niyo kining ako karong pag-video og ako nagpasalamat guys sa inyong pagsilip sa akong mga video sa akong miingon.
Bye-bye!